guys. Ayan, naimbag nga aldaw kay amin mga ka-YouTube channel iti Arnel Vista SAM BV Talents. Ayan, welcome to my YouTube channel. Ayan, galip tayo mga ka-BV Talents iti papaya. Ilaok tayo iti dinardaraan nga iso iti no kasano ti panaggalip iti maysa nga blind nga kaskanyak mga ka-BV Talents. Yan da kayo mga ka-BV Talents anyamit ti kwa puunay ka nga ngilawen napaya nga ngilaw-ngilaw met rupa kung kadagdaram usa met ti kunak daw iti Talents Yerkules sintuno big 1 week tot na palabasen kalpasan kaday generik na tayo nga napigsa nga gingineda magnitude 7 yan 7 point something. Kumusta kada kita luglugaryo mga ka-BV Talents? Awamet la kaditi marikrit nayon nga napipigsa nga aftershock nga kaskada kami iti kalman kasi ni apo ke awamet iti narik namin nga napigsa nga aftershock agmalem iti kalman ken nagpanag. Ayan. Once again mga ka-BV Talents, papaya datoy galgalipet itatta ilaw mi iti dinardaraan nga iso iti income pagsasangwan nga sang kapamilya papaya Bagang mo ka sagot lang mga lagay vlog welcome to my vlog iti dinardaraan nga iso ti kapamilya barbareng datay kwa big boy ko barbareng mapilit mi manen nga mapakan mapagsla enemy 100 DJ baba papel na ko na kaya nalipata pa yan. Ayan, cupcake. Dani pakita tapan datay cheesecake mo dito yan, tabarbareng ko. Barbareng adda mapauderan ta. Ay pakita man dito yan ti YouTube ta. Cheesecake homemade ni Mrs. Veronica Gallardo Vista. Kompletong pa yan. Ayan. Naimas na ito mga ka-BV Talents. Nung kaya't yung maramanan, pag-order kailangan kanyak. Sakti pag-orderan nyo ta agparamidak ni hani ka. Naimas. Nung kasano kinasamit ti hani kasi mo lang kinasamit na. Naimas cheesecake. Cheesecake with anya na itanay para bawan? Blueberry cheesecake dito. Blueberry cheesecake. Yan. Blueberry cheesecake. Ure na wanti blueberry na. Naimas. Mas keket ko pa dati wanti blueberry na mga ka-BV Talents. No daw. Nagimas. No kaya yung maramanan agorder kay laeng nagimas nga pagkape, naimas nga meriendaan, naimas nga pag-dessert. Gimasan? Pag-dessert minto damdam ay mga ka-BV Talents no made by Mrs. Veronica Gallardo Vista. Yan. Yan Miss Corina, asino da kita kwa naman da kita buy-buya kada tatta. I-shout out ta ida. Ayan. May laok iti dinardaraan.
Naimas mga kabibi talents ti papayang may lok ti dinardaraan. Ore ti kwa, ore da jeta bungaw, naimas baka ti amuyo lang ke baka tarong, papaya, kasi ti mabaling nga may laok, mabalimpay ti sibungat sili. Yan. Tarong, papaya, tabungaw. Isun to ibagam tapanger dagi Gijay. Naman na kitulbok. Ti mabaling nga ilaok tinenardaraan tapno isupay mo ang pang-aduna. Ang pangwadwad o pangnayon ka rin. Nakarami na raw. 5 na ang nakain mo, sa akin 2 pa lang. 50 may sa teta. 50 may sa ti blueberry cheesecake mo. Apuunay mo ti kinangina na mo ni 45 mo Oy, nanginat ingredients. Tapi sang pasok pa may sa kila so parang amo timangan dapat na magtanga mo kaya ka nang pasok sa bagay mga kasagot di mo nga mapagbalin nga di mo nga makan nga cheesecake, blueberry cheesecake di 50 no di ka nga gorder. Ayan. I will tell you by and by. Tomorrow. Tomorrow morning review. Ayan. Yan. Once again, channel ti Arnel Vista SAMB Vitalens. Yan. Tuy kasagot yo, tuy ka YouTube channel yo, madama nga aggalgalip itata iti papaya nga mailaok iti dinardaraan. Wow, sarap ang dinardaraan chocolate meat. Kasi nga ti English na ti dinardaraan. Ngem daksang gasat pada ito'y big boy ko pa. Magustuhan na ti chocolate, pero chocolate meat kat an na nga kaya. Pilpilitan mi apo nga Pilpilitan mi ngagsida, nagsida kam ti dinardaraan, pilpilitan mi nga mangan. Arig na isingkil mo dati kutsara, ngay subukin ko ana tapno mangan laeng. Iso nga ikukwa latta, agsidakam latta dinardaraan ta barbareng may sanay-sanay nanto. Kasi baga na kaming nga dirty ka. Ayan. Live ko iti YouTube channel tayo nga Arnel Vista SAMB Vitalens. Ureta na ipakitak mat kada kayon mga kabibi talents no kasano nga aggalip ti papaya iti maysa nga blind nga kaskanya kaya iti maysa nga blind nga kaskanya. Ayan. Tabaga no nakita duma mga ka-YouTube channel kabibi talents ko pagkaibagayon although blind kakwan ng nga kabailan tagigam ti kutsilyon. Ano daduma kami masugat ka kung kunada kami di daduma no kaya nila tagigam ti kutsilyo galip. Ayan. Kaslama lang kani paring Moises Uraliso. Ayan, dati kumpare nga organista mga kabibi talents ke naglaing ako dayjay. May isa nga paglaingan na no gigam ti kutsilyo ke agsukib iti paring Moises mga kabibi talents mabuya yung one time no nagdanto time na sasango kami taddanto tirem nga bibingayan mi pagrarangasan mi ke ipabuyak tuman kada kayo no kasano met ti panagsukib na ti tirem iso ti may samot nga pagalistuan na ni paring Moises no panagiggaman ti kutsilyo panagusaran ti kutsilyo napaspas ni paring Moises nga agsukib iti tirem. Yan. At kastan mga kabibi talents stay safe tayo laeng kada ito'y paspasaran tayo tatta nga aftershock iti gingined nga napasamak idi
July 27 alak kumararag telaeng iti apo na marswa ta imak mga kabibi talents kumamang telang iti apo agkararag tayo agtalag tayo kenkwana tapno iti kastakit maya dayo tayo iti anyaman nga pagdaksan mga kabibi talents. Alang din naimbag nga oras tayo amin naipakita magkada ngayon, naipabuya magkada ngayon, no kasano ti panaggalit iti may nga blind, panagigam na iti kutsilyo, tatno iti kas talang makatulong lat tamat lang nga datay agur-ure lat tati kanunan, tapanan tumulong tayo lat tamat tapno kwa, maiayo dagiti kameng ti pamilya tayo, wenno dagiti gagayan tayo mga kabibi talents. Ayan alakas nga din. Once again, nembag nga oras tayo namin. Kang runahan ka dagiti nakasubscribe iti YouTube channel to Inumutoy Biyang, Arnel Vista SAMBV Talents. Kahit kulang idawat, ikid daw kada kayo mga kabibi talents nga paki-playo dagiti kan-kanta nga nga nakay-upload iti YouTube channel ti Inumutoy Biyang. Kang runaman na po nga paki-playo uray once a day lang tasupay day may tayon nga views ken oras ti YouTube channel tayo. DJ the best of Arnel Vista SAMBV Talents and volume 1 and volume kakadwa iti YouTube channel to Inumutoy Biyang Arnel Vista SAMBV Talents. Thank you.